berkat salawat mudahan di pangantin pian laki binian pian panjang umur beda dua sehat badan sehatnya pangantin di jalan ketaatan sehatnya pangantin dikuatkan iman mudahan pangantin pian rejeki berdua dilancarkan apa usaha pian diberi keberkahan mudahan nang laki selalu dikuatkan ini cukup lantohot kade sampai bakaringan sehingga kakak nuping lakas bepianan lalu pangantin pulang kita doakan mudahan rohoi rahayu beda duet kuntong pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan dunia wan akhirat tak akan pisahkan. Zawwijuka ala ma amarallahu bi min imsakin bil ma'ruf aw tasrihim bi ihsan. Saya nikahkan seorang perempuan yang bernama Novi Rahmawati binti Ahmadi Prasetyo yang ayahnya berwakil kepadaku dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Fahrul Razi bin Ahmad Sabarudin dengan mahar 3 gram emas tunai. Saya terima nikahnya Novi Rahmawati binti Asmadi Prasetyo dengan mahar 3 gram emas dibayar tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu alaika wa jama'a bainakum. Semoga bahagia bertemu hidup yang baru semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu pasangan saling cinta pada Allah tanpa dekat menjadi takdir berdua jodoh dunia akhirat semoga bahagia menempuh hidup yang baru semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu pasangan saling cinta pada Allah tanpa dekat menjadi takdir berdua jodoh dunia akhirat manisnya asmara dalam keluarga bila tak lupa pada Allah Ta'ala saling bermunajat dalam beribadah hidup
senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandar gurau. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandar gurau. Bagaikan raja dan permaisuri, Tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. tinggalkanlah masa remajamu. Dihin bemula. Iya. Ayah Husne mainkan musiknya. Wah ini. Hei. Hei. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Rabbi salli wa sallim Ilahi Rabbi Ya Rasul Ya Rasulullah Ilahi Rabbi Ya Rasulullah empat lima Goredeng patah si empat lima koriding patah patah sabila dihiga kaca si empat lima koriding patah patah sabila dihiga kaca Ilahi Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Kepada ibu bapak di muka nang makanan, atau ibu bapak nang duduk di pelataran.
kami pemula ada mengucap salam di mana pian begena jawab berataan atau abang kamera berdiri di palaminan atau pengantin nang di palaminan kami pemula ada mengucap salam di mana pian begena jawab sabarataan atau ading-ading nang ada di Soberang nang beduduk di gerdo tak lupa kakak sap kakak jadi pemula kakak mengucap salam di mana pian begena jawab berataan anggaran menjawab salam suatu kewajiban lalu sekali lagi kami mau ulangi akan gesanang ibu bapak nang mendengarkan jadi nang salam kami hari ini dijawab pian jadi ulun pulang boleh kapamulaan assalamualaikum jawab sabarataan waalaikumsalam kami beri jawaban lalu terima kasih nang sudah menjawab akan kami nang tak lupa langsung mendoakan mudahan ibu bapak nang sudah menjawab salam pian panjang umur selalu disehatkan amin mudahan kita bertahan dalam lindungan amin. Dunia akhirat selamat bertahan Allah bertahan lalu berlanjut kami bermadihinan juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah nang sudah mengundang itu Yatsidin berduduk di palaminan jadi terima kasih Pak Ainang lawan pian karena lawan kami pian sudah mengundang jadi hari ini kami mendoakan mudahan nih acara diberikan kelancaran mudahan acara diberikan keberkahan lalu bang doa sudah kami panjatkan jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak hari ini sabarataan ulun mewakili kakawanan sarumbungan kami minta maaf minta rela lawan pian apabila hari ini di dalam pertemuan atau ulun di dalam pemadihinan kami ada majulah pian kada nyaman maklumi juga kami di dalam pemadihinan kada memakai buku kada memakai catatan jadi minta rela minta maaf berataan apabila hari ini terjadi kesalahan nang maulah pian dalam hati kada nyaman jadi madihin kami melanjutkan sebelum madihin lanjut mangai betapuk tangan Lelah tepuk tangan lalu tak lupa kami melanjutkan pulang kami tertuju lawan Acil di Soberang lawan juga ibu nang di Palataran ada juga bapak di Sidin berdua Sidin tuh berduduk bercampur bibinian jadi lawan bapak kami menyapa biar tuh yati Sidin memakai itu bendera Palestina hirang nang pak atasan jadi lawan bapak kita nang bertemuan belum bang kami pulang melanjutkan ayo sekali lagi tepuk tangan sabaratan lalu tepuk tangan sudah diucapkan jadi nang lawan pian kami menghimbaukan jadi nang tak lupa kami mau ucapkan kepada ibu bapak hari ini sabaratan ulun mewakili kakawanan berataan jadi nang di pemula suatu penghormatan kepada ibu bapak di sini sabaratan nang Tuhan nang anom di sini tak kumpulan kami nang tak lupa memberi penghormatan cuman nang ada kawa itu menyambeti pian nang tunggal ikungan karena pang orangnya hari ini kebanyakan namun kada mengurangi rasa hormat lawan pian
Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu bapak yang sabartaan. Nang mana nih bang datang tak jauh nang saruan, mudahan bulik tian salamatan. Nang lalu di jalan barataan dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi bang kami di sini melanjutkan. Jadi terima kasih sudah 50 tak oleh duit sawiran. Tadi dia ada nang menjulung akan. Tadi tuh bapaknya berduduk di palaminan. Cuman nang disuruh tadi kakanakan. Pantas saya bang menjulung inyata salah sasaran. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan karena nih bang hakim nang menyambutakan berangai 5.000 berdua kesan pamadihina. Pamadihina lalu berlanjut kami bermadihina. Hendak bermadihin kilai kami berduduk pian kada kelihatan. Jadi nang berdiri aja nang lawan pian. Amunnya berdiri di nang kelihatan bapak-bapak di soperan. Emak ungkai duit lawan kita di hadapan. Jadi lawan bapak ulun memadahakan. Bila totan niat pajang memberi sawiran. Baik Pak Aipian nang kasini berjalan. Jadi madihin kami mana rusakan. Kami hendak menyapa bapak ibu sabartaan nang ada di sini ulur mau ucapakan. Jadi mangai kita disuruh kasih berang oleh amang nang berjalan nang betul pikiran. Aku naik ke sana kami manton tipian kikira bang banyak lah holo memberi sawiran. Lamun saikungannya berjalan kami sopan. Lalu tak lupa kami mau ucapakan kepada ibu bapak hari ini sampai retaan. Kita alhamdulillah berataan berumur panjang sehingga di sini kita bertemuan. Kalau dilihat-lihat berapa orang duit menampayakan. Lamun to dilihat di orang berempat maung kai sawiran. Uman to dilihat harga 10-an. Amun 10 bejelet karugian. Lalu nang tak lupa ada nang 50 nang baku piahiran. Jadi nang tak lupa kami pangkasana kaina hakun bejelet. Cuman mengumpulkan dahulu nang bulandian. Bila kina banyak sudah mau kayakan, maka mangai supan asal diambil pian. Diambil dia. Jadi bang ulun pulang melanjutkan. Amun to dilihat di sudah lebih tengah 200-an. Jadi lawan pian ulun memadahakan. Bila kilai lebih pada 300 kami kasih berak. Nang istilah kata tambah kami sumpah. Amang tunang ini sekadar menyuruh menyobarang, tapi bang kadeda tak lihat memberi sampian. Lalu tak lupa kami terima kasih kepada bang bapak potongan anggota diwan. Jadi lawan bapak nang baku piahira langsung nang haja pak ay lawan pian kami doakan. Mudahan pian panjang umur sehat badan. Mudahan pian rezeki dilancarkan. Biar abahnya bang antin nang memberi sawiran. Tadi berapa sidin memberi sawiran. 100.000 haja maantarakan. Pian nang 10.000 menyuruh kami berjalan. Amunnya kita langsung bareng berjalan. Sidin tuh memberi ada bakal jadian. Kalau nang kasu bareng pangai nang kami sopan. Kalau tak lupa kami mana rusakan. Ayo hakuti holo
bapaklah duit pian. Kalau ada ibu-ibu pacang manambahiakan. Lamunnya kadeda kaina bang bejelan kira barak pak ampian. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan sakadar mama dehe lawan bapak di seberang kami. Nang mana duit tadi hendak memberi, apabila kada jadi ngalih pian bila mati. Alah bila mati. Jadi berlanjut kami berhadihinan. Jadi nang geser bapak nang ada di soberan. Topang tupas tika pian memberi sawiran. Amuninya pian pak aing itu pengkada jadi memberi akan. Ujar nang orang benjer pian bokok si kuat. Lalu matiin kami menarusakan. Kami nang menghibur bapak ibu sabarataan. Nang ada di sini kita tak kumpulan di dalam acara resepsi pengantinan. Jadi alhamdulillah kita sabarataan ini berumur panjang sehingga pang di sini kita bertemuan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan selamat nang berjumpa hari ini berataan di dalam acara resepsi pengantinan. Ini abang Pahrol dan juga kakak Novi pengantinnya Bang Aral. Kalau dilihat-lihat yang laki sing jenalan, kira malam ini pengantin jelas tahan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan tunang bini mangai dikuatakan karena awak laki mangai kagak jenalan. Lalu tak lupa kami main buakan bila laki di atas pacang bini kaberetan. Bila jadi bang kami pulang melanjutkan. Kita tuh di sini bertemuan sabarataan. Di dalam acara resepsi pengantinan. Minta di abang Pahrul lawan nang kakak Novi pengantinnya Bang Aral. Jadi lawan kakak Novi didoakan mudahan malam ini sanggup sama lama. Lalu tak lupa kami menarusakan ada mungkin pengantinnya sanggup sama laman karena hari ini jin sudah kauyuhan. Paling cilai ulun hari ini menangguhakan palingan 2 kali imbahnya taguringan. Lo taguringan jadi kami pulang melanjutkan. Kita pulang terfokus pengantin lalaki kalau tuh pengantin awaknya sing kenalan. Namun tuh masalah di masalah berang kira tuh berangnya. Lalu alhamdulillah mangai nang ini bapak hakun maantarakan. Jadi nang lawan pian hati-hati manyuberan. Namun nyata rujuk pian juga kasakitan. Lalu alhamdulillah ada debat sawiran. Nah terima kasih banyak lawan pian. Mudahan guhan pian itu nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan pian dilancarkan rezeki. Jadi doa khusus gesan berdua ini. Mudahan tahun ini pian pulang bebini. Alah bebini. Jadi mengulung di ainang malanjute. Ada nang bapak tadi bebarak kesini. Sidin lubang tadi sawiran manjulungi. Mana tuh bapaknya di ainang tuh tatuhahin tadi pinat tinggi. Amun tuh dilihat masih anom lagi. Istilah Pak Ai kata masih kawaman nambah bini. Lalu tak lupa
kami mau ucapkan jadi terima kasih nang memberi sawiran. Mudahan buhan pian bertahan para rezekian. Mudahan pian nang apa tuh usaha diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan hajat pian bertahan dikabulkan. Dikabulkan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan kesan nang bapak tadi nang kesini manyuberan. Sidin tuh Bang tadi baku piahiran. Jadi lawan bapak Ulun main puakan. Tadi tuh dilihat pian masih singgegen. Awa ai pak ai pian nang jadi pembakal tahun ini dicalonkan. Jadi lawan pian Ulun main puakan. Mudahan tiba bapaknya awak bebini pulang. Lalu tak lupa kami menarusakan liwar karanjakan didoakan bebini pulang. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak dishub nang ni di jalan. Jadi nang lawan pian selamat pertemuan. Lalu lawan pian kami mendoakan mudahan bapak dishub pian sampai retaan di mana bang bergena selalu dalam lindungan. Dalam lindungan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan waktu nang maung kai tadi duit sawiran. Amang tuh melihat ada harga 10-an. Cuman tuh Bang tadi sidin tuh kesini maatar manyuberan. Tadi Bang duitnya nang harga 10 ada kelihatan. Tapi nanya nang 10 kada jadi memberiakan. Lalu nang tak lupa sekadar menghimbaukan harga 10 pian hak pamadihinan. Pamadihinan. Lalu matihin kami menarusakan kepada bapak ibu hari ini seberataan. Baik nang di muka duduk di pelataran atau di jalan bermotor belabakan beren. Jadi lawan pian kami mau ucapkan ayo bang tuh disapa adakah nang liatan. Jadi nang menyapa di nang pertama acil nang di seberang. Nang itu Bang Sidin di belakang baju. Mulai tadi maliati kita tak koheng binasupan. Jadi lawan pian sakadar ulun impokan. Bila kada aur kaina indah madihin nomor HP diberiakan. Tawa ai malam ini kita bepipisian. Bepipisian. Jadi Bang Ulun ai melanjutakan senang kakak tadi nang bakar udem habang. Bila pian ai pian kada hakun nomor memberiakan. Kain apeng pian ai nang kangalihan. Pas nang handek goreng lawan kami tabayang. Kami nang melanjuti karena babang amang harne bebas suara tadi. Sekalinya amang harne bujur hirang kayak gini. Tapi nih orangnya ada jampi-jampi. Ala jampi-jampi. Jadi madihin kami menarusakan. Jadi nang tak lupa kami mau ucapkan padahal tadi Pak sudah nang hendak ke jalan. Cuman 50 pian maatarakan. Jadi kada jadi kami menuntut pian. Lalu nang terfokus nang itu lawan kakak nang menjaga kado nang montong bermamakan. Kalau dilihat-lihat awak saling jenalan. Jadi wandian kami mau ucapkan selamat nang bertemu hari ini sabarataan. Jadi nang tak lupa terfokus nang pian. Lawan nih Bang Acil nang betes terhijau mangai 20 ada memberi sawiran. Mudahan
cilai pian panjang umur sehat badan. Mudahan pian selalu parajekian, mudahan juga pian selalu salamatan. Alah salamatan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan, kita pulang terfokus acil di Suberang. Itu Bang Sidin tenang hari ini bakar rudung hirang. Tenang di muka Sidin ada nang kakan-kakan. Sidin tuh bekipas di nang kapanasan. Ingatkah Bang Pian waktu tadi kita dudukan di belakang. Sidin hendak minta parfum lawan Pian. Jadi wan aja kami menyapa pian. Kalau dilihat-lihat awak saling kenalan. Kalau lawan pian kami main puakan. Jadi cilapian ini ada pantun sebuting memberiakan. Tolak kaparingin mencari di wadah. Bila mangai motor kaina sudah hibak sedang di bawah labuh. Dasar Bang nyaman apabila begini lama. Bila hendak membebemuan nih sampai ke subuh. Dasar Bang bujur tadi mencari di wadah. Kalau tuh memakan di itu biginya buang nang kalobang. Dasar cilai nyaman apabila begini lama. Apabila tuh dihentak dasar kada bergerak. Jadi padin kami menarusakan. Jadi nang lawan ibu bapak sabarataan. Nang ada di sini kita tak kumpulan. Jadi disapa pulang amang-amang di Suberang. Nang duduk bertiga di hijau pakaian. Jadi tuh Bang Ulun pakai menyapa pian. Di Aisyah ikung nanya memakai kapiah hirang. Itu beduanya ada bekupiahan. Kalau nang di tengah sasingut kalambatan. Maka sambil berukuk dipingkuti di tangan. Jadi nang lawan bapak kami mendoakan. Mudah-mudahan pian betan sehat badan. Anak sehat badan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan. Ini anak siapa hendak memberi sawiran. Cuman kupang inya ada kupang paham. Inya hendak memberi terajur hendak betang pisan. Alah betang pisan. Acil buai sudah beenakan. Akibat lawan laki cilai pian katulahan. Napang pian guring kada sing salawa. Sing salawa. Jadi terfokus pulang nang lawan ibu nang di bawah rambutan. Ada 50 menampayakan duit sawiran. Jadi lawan pian kami mau ucap bakat. Tinanya mangai duit sekadar mendustai pian. Jadi lawan pian kami main puakan. Apabila hendak doa hari ini kami haturkan. Itu 50 lawan amang dietarakan. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan. Bila 50 kesini maatarakan. Indah pian maatar kawai mencium amang. Mencium amang. Jadi lawan acil nang ada di Suberang. Kami nang tidak lupa hari ini menyapa pian. Jadi nang tak lupa kami menarusakan. Ini nang madihin hari ini menghibur pian. Nang wabil khususnya masyarakat Taringin di sini bertemuan. Jadi nang tak lupa acil mengawai pian. Sedang di itu nyaman mairingi di belakang ya. Lah di belakang. Jadi Bang Ulun begemat ka Suberang. Namana acilnya tadi jangan kada jadi pian memberiakan.
lalu kian di begena di belakang marahan ini amang berjalan pamukaan istilah bangkata marahan pamula amang ninang sobat jadi lawan pian ulun mampu berjalan amun 50 ulun tuh kasih tuh kayaknya berugian karena ulun kasih nih muha kakak kandelen istilah bang kata cilai nang asa sopan jadi lawan ini nang memberi sawiran bila 50 nih ay 10 lagi tambahi dulu pian bila 50 kaina imbah pian kita nang beputuan awa imbah beputu kita nang becium lalu bang makai pian aja diambil laka sesuai lawan pian sama tuha berang lalu nanta lomba ulan mau jambakan kita bermadihin emang hibur beretaan pindahnya itu amang nang baku pia hirang ada pulang bayangan duit mana bayangkan jadi alhamdulillah mangai buhan paringin baik saberetaan awal bermadihin sudah dapat sawiran lawasnya 50 bisa singot bepaluhan alah bepaluhan jadi pengulur di sini melanjuti jadi nang ini di belum juga memberi kalau kita terfokus kepada dua ikut amang hari ini sidin mangemira hari ini lawan HP jadi lawan pian sudah kau tuh beizin dahulu lawan kami bila ada beizin kamera ada jadi cuman tuh kamera biar mau ay jadi asal nang 50 lawan kami memberi lalu matiin namanya kita lanjutin jadi terima kasih lawan acil tuh nang ini mudahan cila pian selalu disayang laki sehingga laki pian kade sampai bebini sampai bebini lalu berlanjut madihinan di sini nah kakak minta rela lalu di muka tadi bujur ilai ulun pabila tuh melihat sarajin bini-bini lagi nang ini bujak nang belum belegi cuman nih bang sayang bingai kakak ngini bini sudah beisi caka cilai ulun bu jangan bang masih bisa seminggu sekali kabaringin ulun manun lalu matiin kami menaruh saat kalau dilihat-lihat nang ini masih bujangan tapi ada cincin kikira sudah bertunangan jadi lawan pian kami mendoakan mudahan kalabian panjang umur sehat badan inya lawan nang laki mangai ruwe rahayu pian nang tuntung pandang kalau dilihat awak belum lagi bebianan jadi nang lupa kami mau ucapakan nang di tengah fokus kami rabiana kami rabiana jadi berlanjut kami bermadihinan maraha ulun kesini manun di jalan jadi pulang ulun nang main puakan terima kasih banyak jadi nang 20 manam bahiakan lalu nih Pak Haji pian 20 juga memberi sawiran ada nang tak banyak nang bebeju hirang jadi di kita pulang mendoakan gesan nang tadi amang nang memberi sawiran jadi cilai ulun lawan pian memadahakan bilang ini jauh cilai mikrofon kami ada besampaian jadi nang ini ulun pulang malah jutakan pesan warga paringin tepuk tangan sabar jadi madihin ulun nang malanjuti lamun nang talu jauh lawan pian tuh manonte mikrofon gue kami tadai hari ini jadi sampai di sini lawan pian manonte terima kasih banyak nang lawan ini ibu ada memberi sawi
Jadi nang lupa kami mendoakan lawan amang upiah hirang mangai didoakan karena bang dilihat kayak gitu bang dul juga nang kamera kita nang awak sing kenalan. Jadi lawan dia kami mendoakan mudahan itu bang ulun nang Muhammad deh. Sidin benar menyawir hari ini. Jadi nang lawan bapak kami doakan hari ini. Mudahan pian kawa paai manukar gigi. Manukar gigi. Terima kasih pian sudah memberi pian membawa karung kemana-mana. Jadi lawan Sidin kami doakan lagi dilihat tadi umnya mangai nang pina aksi potongan mulai jauh nang kaya Ahmad Dede sekalinya mangai parah potongan kai-kai. Dimatiin kami manut dipian hadangi bang dahulu pangantin menyuruh kapal haminan. Jadi lawan pian minta rela beretaan. Jadi lawan amang harni handakah benyo ambil pian. Jadi lawan pangantin kami mau ucapakan. Jadi alhamdulillah kami hari ini kawa mengabulkan hajat tuh bang pian nang sudah mau undang. Jadi nang kini adik memberi 5.000 tapi menyintak pulang. Laluan pangantin mangai kita ucapkan terima kasih banyak pian hari ini lawan kami sudah mau undang. Mudah malam ini sukses nang di dalam nang di dalam jadi berlanjut madihin hari ini Pampulo nang pangantin ada di sini. Lawan nih pangantin kami pengalaman satu mat handak bebegi istilah topang kata kami pamadihin sudah beisi bini. Jadi lawan pian ulun nang mamadahi istilah jemu pian dahulu gitu siapa kan dahulu are bila jemu jago gitu gesan nang lagi. Jadi jemu jago gesan pian manguate amun nang handak kenal ambilakan kocok jingah gesan nang manggenali lah manggenali jadi awan pangantin Pampulo di Palaminan lawan abahnya pangantin kami mau ucapakan. Jadi no pangantin bingai kita doakan bila aku berdoa amin akan Tuhan dia. Jadi pemula kami mendoakan guys min pangantin tiap nang laki binian. Jadi nang pangantin ulun mendoakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan di pangantin pian laki binian pian panjang umur beda dua sehat badan sehatnya pangantin di jalan ketaatan sehatnya pangantin dikuatkan iman mudahan pangantin pian rezeki berdua dilancarkan apa usaha pian diberi keberkahan mudahan nang laki selalu dikuatkan ini cukup lantohot kade sampai bakaringan sehingga kakak nuping lakas bepianan laluan pangantin pulang kita doakan mudahan rohoi rahayu beda duet kuntong pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan dunia wan akhirat tak akan terpisahkan tak terpisahkan. Lalu berlanjut kami bermadihina lawan nih pengantin sudah didoakan jadi kami pulang hendak pulang bebulik panggung salawatan nang nih mikrofon
delai pandangaran istilah tupang kata kadede panjelasan jadi lawan pengantin kita beri leen mudahan ini pengantin malam ini disuksesakan lawan ini pengantin ingin nang sanggup sama lalu tak lupa kami mau ucapkan pesan ulun terakhir nang ngaran pian hanyar namun kawa begegematan jangan terlalu gencang kasihan bini kesakitan lalu orang pengantin hanya mau ucapkan pajangan beda dua malam ini biar nyaman iya nyaman kayak jadi makihin kami melanjutkan sudah nangka balamin kami nanti pengantinan jadi lawan biar kami mau ucapkan pinanya nih nang bujang hendak membeli sawiran jadi nang tak lupa bang dulu ini bujangan bubuhan hapsi nih ada bujangan karena kawan ulun banyak lagi belum beginian ada tunung banyak tak pecah di tangan jadi lawan kian kami mau ucapkan sebelum nipang duit ma ambil ampun pian sudah beki atau masih bujangan jadi pang ulun pulang melanjutkan aran ujar maji sidin masih bujangan ada usah pian mam sawiran asal nang lawan ulun kapan masan di kipasan padahal duit kami nang kada purun ambil duit nang bujangan cuman kisahnya aja beparak lawan pian supaya mahaji taparak bepa pandangan bepa pandangan jadi bang ulun pulang melanjutkan ngaran ada bujang memberi sawiran jadi lawan pian ulun betapa kunan hendak tuh sudahkah pian dikawinakan kalau bang moha hendak sudah belekian jadi lawan pian sakadar memadahkan lamun milih lagi ka air punya kawap juga kayak pian jangan memilih lagi kayak amang harni hirang rugi juga pian pas anak bukang bang jadi pangulun pulang melanjutkan apabila tulah laki manjulung nang sawiran kami gesak aja nilai manjung putakan namunnya nang bebini kami nang belelembet ni aima ambilakan jadi lawan pian ulun mamadahakan ujar kadahakun beleki nang tahiran jadi lawan pian ulun mamadahakan ngaran nang awak hirang amun makalah bereng rakawa direguakan jadi ngini ulun pulang mamadahakan apabila nang awak hirang berang kaya pagelakan lalu tak lupa kami menarusakan jadi lawan pian kalah terima kasih ulun mau ucapkan jak kaya kakanakan ulun cium deh di pipi mon ulun mencium ini paksa pian mencium mahaji jadi bang kado nangai terima kasih kan boleh lahir sekali main jadi terima kasih kami mau ucapkan kadonya benar-benar apakah diisi ipian tak langsung dibuka kalau hayam saparan akan timbul hayam lah rumahnya lalu tak lupa matihin ulun lanjuti bersama bebati sob ketemuan hari ini jadi nang lawan pian ulun nang mana kuni sempian masih bujang atau sudah bebini
Jadi sudah berbini berpadi sop hari ini. Doakan penonton naik mudahan pulang sidin ke bini. Lalu tak lupa Pak Ai ulun doakan sempian hari ini. Mudahan panjang umur kawa bertamuan lagi. Jadi matiin mangai kita lanjutkan. Tadi wan berpadi sop sudah bersalaman lawan juga paman nang itu pintu guring tak goreng sawangan. Lalu lawan pian ulun mendoakan mudahan usaha pian diberi keberkahan. Lalu nang tak lupa mudahan manai pian selalu para rezekian. Cuman bangsa puting ulun mainfoakan apabila hendak lakas habis jualan barang pintu goreng kesini diberiakan. Diberiakan lalu berlanjut kami bermadihinan. Jadi tidak lupa kami melanjutkan. Jadi nini ulun melanjutkan. Lu gasan bapak pian saberitaan. Gue nang gasan ibu nang di soberan. Tadi kalau ada hendak memberi sawiran. Amun minyak kami menuntik kasoberan. Kami nang kadek lagi karena sudah sopan. Kalau dilihat mangai itu ibu-ibu pinabungas beretaan. Apalagi nang bejuping nang manguti tunggul nang manguti itihar. Jadi tak lupa sakadar menyapa pian. Tuh jua bang terfokus lawan tuh bang kakak song bedestaran. Nang besarnya kuning awak saling kenalan. Saling kenalan. Jadi awak kenal ke pian kada rugi karena tak untung bila ma ambil bini. Abang awak kenal bila hendak membebem sanggup 10 kali. Paling lagi pian menyerah kada tahan lagi. Jadi awak kenal untung kada rugi bila hendak membebem kada usah dicilami. Lalu nanda loka kami doakan lagi mudahan tukang pian bertahan sehat hari-hari. Allah hari-hari. Jadi bang ulun pulang melanjutkan. Sebelum istirahat kami bermadihinan. Tampulo pang masih banyak penonton di sini saberitaan. Jadi kita berdoa gasan warga paringin aminakan taat. Jadi ini doa ulun mamulai akan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudahan ni kampung paringin bangaran. Mudahan ni kampung ini selalu aman. Tenang dari bala musibah apapun jua mudahan dijauhkan. Mudahan pang diai jua nang buhan sini bertaan para jakian. Dimana bagana selalu dalam lindungan. Mudahan buhan sini naik haji sabar. Lalu matiin kami menarusakan. Terima kasih banyak lawan bapak di Saberang. Atau tuan rumah pengantin sudah mengundang. Atau ibu-ibu nang sudah menyaksikan. Atau ninang bujang nang hendak berjalan. Terima kasih sudah memberi sawiran. Mudahan bertaan pian para jakian. Bulik dari sini hajat dikabulkan. Kaina pemadihin 2 kali dimainakan. Pemula tunang ini kami pembukaan. Jadi nang terakhir kami mau ucapkan kepada ibu bapak masyarakat saberitaan. Salah lawan hilap di dalam pemadihinan. Kami meminta ampun minta rela beritaan. Jadi nang terakhir kami mau ucapkan Assalamualaikum madihin kami bertahan ilahi. Satu langsung bertahan.
pasar Cilai manukar pampakin Nggih. ibehnya manukar mangga Nggih. kami satu mat aja satu pemadihin Nggih. kaina ada season 2 Pasar menukar pampakin, imbehnya menukar ragi. Iya. Jadi bila nang kedua kami bemadihin, pesan bapak siapakan hak sawirnya lagi. dasar nyaman makan papare makan papare tambah awace Iya dong. pinanya bapak tuh duit kado tapi banyak lagi soalnya duit tuh banyak di pintu tuh bini iya 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 Malek